Imyigaragambyo y'abaturage bo muri Iran ikomeje gukaza umurego kubera ubuzima buhenze no gusaba ihinduka ry'ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusaba abaturage bayo bose bahari kuva muri icyo gihugu byihuse. Ikaze mu makuru yo hanze mujye kugezwaho nanjye Isingizwe Edith, turi kuri Media Empire. Iyi myigaragambyo yatangiye kuwa 28 Ukuboza umwaka wa 2025, aho Amerika yahise itangaza ko Iran niramuka ikoresheje ingufu ku baturage bigaragambya nayo izaba yiteguye gufata ingamba zikomeye. Iran nayo yahise isubiza isaba Amerika kwirinda kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu, iyiburira ko igitero icyo ari cyo cyose cyakorerwa Iran kitazaburirwa igisubizo mu karere iherereyemo. Uko iminsi yagiye ishira, imyigaragambyo yarushijeho gufata indi ntera, bituma Amerika itangaza mu cyumweru gishize ko hari icyemezo gikomeye iteganya gufata, nubwo itigeze itangaza icyo ari cyo. Ku rundi ruhande, leta ya Iran yatangaje ko yiteguye kuganira n'abaturage kugira ngo ikibazo gikemurwe mu mahoro, ndetse iza no gutangaza ko ishobora kugirana ibiganiro na Amerika kuri iyi ngingo. Nubwo bimeze bityo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasohoye itangazo risaba Abanyamerika bose baba muri Iran kuhava ako kanya, ivuga ko leta ya Amerika itazabasha kubacungira umutekano mu gihe bakomeza kugumayo. Ambasade ya Amerika ikorera i Tehran binyuze mu ikoranabuhanga yasabye abaturage bayo kuvayo bishoboka, iburira ko Abanyamerika bari muri Iran bashobora gukorerwa iperereza, gufungwa cyangwa kujyanwa muri kasho. Ni mu gihe leta ya Iran yashyizeho ingamba zikomeye zirimo guhagarika imiyoboro ya telefone na interineti, ivuga ko ari uburyo bwo gukumira ibikorwa by'urugomo ishinja guturuka mu mahanga. Amerika yanatangaje ko kuba umuntu afite pasiporo yayo ari muri Iran bishobora gutuma afungwa. Inaburira abafite ubwenegihugu bubiri bwa Amerika na Iran ko bagomba kuva muri Iran bakoresha pasiporo ya Iran. Abadashobora kuhava basabwe kuguma ahantu hizewe, mu ngo zabo cyangwa mu nyubako zitekanye, bakiteganyiriza ibikoresho by'ibanze birimo ibiribwa, amazi n'imiti. Iran kandi yatangaje ko ifite amakuru yizewe agaragaza ko hari abanyamahanga barimo bakora mu rwego rw'ubutasi rwa Mossad ya Israel binjiye mu gihugu mu mugambi wo guteza umutekano muke no guha Amerika impamvu yo kwivanga. Nk'uko byatangajwe na CNN, kugeza ubu abantu barenga 500 bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo, barimo abaturage bigaragambyaga n'abari mu nzego z'umutekano. Aya yari amakuru yo hanze mugezwaho nanjye Isingizwe Edith, turi kuri Media Empire.